Honori o honori hariruia kia iho ngā mano mata tama wairua tapu me ngāna hira pono ko te māngai hei tautoko mai i ngā wā katoa aia nei ake nei ai. Kiriata rima te kau mā rima e hoa mā. Nā reira i te pōnei, ka whakapā ngā kōrero ki tērā o ngā porokiti mo te Waipounamu. Ko wai tērā ko... Ai, ko hipa te maiharo o tērā. And anei tētahi o ana kupu, kei roto i ngā aporanga, anei. So, anei tana kōrero. Whakarongo mai e taki Māori, ka puta mai i roto i a Taranaki, te kai whakaora, mō koutou kairiro mai, tā koutou Māui, e hāpai anga hoki ia i ngā kupu, i ngā puka e rua. Listen to me, my Māori people, the one who will save you all will come forth in the Taranaki area. He will bring with him that for which you have waited for so long, for he will be carrying with him 2 books. And mōhio ke tātou ki ngā puka e rua, o tō tātou nei pāpā, ko te whaipera tētahi, tiriti o Waitangi tētahi atu. So, when Taupōtiku Nurātana was anointed by the Wairua Tapu, he was given these 2 documents, a Whaipera Tapu and Tiriti o Waitangi, as a means to elevate our Māori people around the motu, spiritually and physically. So, anei man, e te whānau, tamanaki tanga o iho ngā mana ki rongi e tātou katoa, ko te mga he te tuko mai, ai nei, ake nei, ai.